i Šakić, i Uka Prazina, i svi ovi koji zlo žele Sarajevu i sarajevskim građanima, i Bosni i Hercegovini. Stotino je barikada. Znate, moramo razumno, pametno procjenjivati situaciju. Ja sam je procijenio i gospodin predsjednik, koga ja visoko cijenim, uvažavam, ovdje je najsigurniji. I njegova lijepa čerka i ovi njegovi saradnici koji sa njime. Gospodine Đurđevac, vi našem predsjedniku garantujete bezbjednost. Izvinjavam se, Lagundžija me ispravlja, on je iz Lisabona došao avionom ovdje. Da. Kao predstavnik opozicije na mirovnom razgovoru. Da, duže generale. Molim. Vi garantujete bezbjednost gospodinu predsjedniku? 100%. Da li postoji ikakva mogućnost u transporteru, u koloni, na bilo koji način da se gospodin predsjednik prebaci do... Pristupim transportera spržena, da ne brojim tenkove, a ne znam šta je sa ljudima iz njih. Da li čujemo, da li imamo na liniji predsjedništva Bosne i Hercegovine? Da se razumijemo, ja ovdje nisam po svoje volje, niti smatram da sam ovdje veoma siguran. Najsigurniji bi bio da se nalazim na svom radnom mjestu, međutim, ja sam jednostavno zarobljenik. Molim vas, Ganić ovdje. Da. Ganić, molim vas, zašto mi ne bi, evo da krenete iz Lukavice, obeleženim kolima, u smislu da se uzme neko vojno vozilo, priključit će se misija, naći ćemo, mi ćemo čak i pozvati građane da štite taj špalir i doći će sigurno, niko neće pucati na to vozilo, da se kaže kad prolazi, koje je vozilo i da tako krene. Da. Istovremeno, ako vam je u ovom trenutku mislim da je važno, da je komandant teritorijalne odbrane došao ovdje pored mene i da je na terenu dao naredbu za potpunu obustavu vatre. Evo, želite li autentičan glas komandanta teritorijalne odbrane? Evo, samo jedan trenutak da ga čujete. Alo. Pripadnici teritorijalne odbrane, pripadnici MUP-a, prekinite vatru. I nemojte gađati ukoliko se ciljevi ne budu micali. Prekid vatre važi do 9:30. Da se omogući gospodinu predsjedniku da bezbedno dođe do predsjedništva. A onda, molim vas, čekajte, prekid vatre važi podri dalje i bit će dozvoljeno da se vojska povuče i mi ćemo iz predsjedništva biti u koloni vojnika koje napuštaju kasarnu, grad i kreću se prema Lukavici. Prema tome neće biti otvarana vatra ni od sad pa nadalje. Dobro, evo to su građani čuli su i pripadnici TO-a, čuli su i vojnici i generali. Da vidimo hoće li poslušati. Dajte molim vas gospodina generala ponovo. Evo pukovnik Gagović želi da se javi. Evo, jedan trenutak. Gospodine Ganiću, slušam vas. U svo uvažavanje. Prvo je postavljeno prekid vatre. I s jedne i sa druge strane. Da. I čini mi se da to bar po sluku koliko se čuje polako prilazi realizaciji. Dobro. Drugo je da se izvuku svi ranjeni i poginuli u toku današnjeg dana. I sa jedne i sa druge strane. A treće je da gospodin, odnosno drug general, Kukanjac dođe ovde bezbedno sa onim koji je blokiran celog dana i tučen svim mogućim sredstvima sa kojim raspolaže teritorijalna odbrana. I posle toga ja vam garantujem, život svoj dajem, gospodin Alija Izetbegović, predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, će bezbedno da dođe u predsjedništvo i rukovodi i upravlja dalje Bosnom i Hercegovinom. U protivnom ja ne mogu nikome garantovati, niti ću garantovati, jer dosta sam krvi danas vidio sa svojih oči provlačeći uda mrtve i ranjene. Mislim da i vi budete humani, uvažavajući i predsjednika, i njegovo mjesto, i njegovu stolicu, i njegove godine, i njegove obaveze, da one koji ranjeni leže na ulicama celo prepodne, odnosno ceo dan, i one mrtve, da se prvo oni povuku, sklone, a tek posle toga će sve ovo ostalo ići po planu. Molim vas, samo jednu stvar. U ovom trenutku
predsjednika kojeg vi držite kao zatvorenika predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu. Slažem se potpuno, a mi ovo Srbiju moramo je državu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik izdao naređenje. Ovo koje je ovdje postavljeno, ne pod prisilom, nego kao čovjek humanista i kao predsjednik, ko bi svaki izrekao i mene čudi vi kao prosvetni radnik i član predsjedništva, da niste pod jedan zato da se ranjeni izvuku iz tih kanala, iz tih sokaka, iz tih gorišta, ispod tih ruševina, nego tražite da iz fotelje idemo u fotelju. Pukovniče Gagoviću, studio televizije Sarajevo, molim vas, očigledno je da postoje volja da se omogući izlazak vojsci iz Sarajeva i izlazak i generalnog upravnika iz Sarajeva. Mene pod jedan sad interesu, oni ranjeni mrtvi da dođu, da se oni izvuku, pod jedan, prekid izvršen, povlačite snage vi sa ove teritorije sa ovog pravca. Znamo gde su svaki obeležen danas, 1000 puta je snimljen ta naređenja su. 1000 puta snimljena koga ubi, gde ubi, šta zapali. A iza toga ćemo izvući komandu koja je krenula mirno, na koju ste pucali jutro osnovna dva bova, koji su uništeni, to su moji vojnici, molim vas, to su djeca od 19 godina, čije majke danas plaču, a nisu došli ovdje da osvajaju Bosnu ni Sarajevo, nego služe vojni rok. A iza toga garantujem gospodin predsjednik Alija Izetbegović će sa svojim drugovima, odnosno gospodom i pratnjom stići bezbedno na mjesto i odredište. Pukovniče Gagoviću, postavlja se pitanje ovdje bezbednosti s obje strane. Znači, obezbeđenja konvoja sa ranjenicima iz Sarajeva i sa komandom... Molim vas, tu vi angažujte snage Ujedinjenih nacija i koje su ostale da se to pokupi. Da se to pokupi. S vojničke strane puta niko ne. Evo mislim da je red napravljen. Evo sačekajte, da Gospodine Pukovniče, dozvolite da vas izvijestimo o jednoj stvari. Sad sam razgovarao sa ministrom Delim Mustafićem. Upravo sad, prije 2 minuta, dok mi ovdje razgovaramo sa Lapišnice, je pucano granatama u MUP i njegova su 2 čovjeka nastradala. Oni su pošli da izvrše ovo što im je naređeno iz TO-a i iz predsjedništva, ali ne mogu od te vatre ozgo. Pa molim vas, možete li vi učiniti da se zaustavi ta vatra Srebevića? Ja mislim, ako ovo slušaju sada što mi razgovaramo, ljudi koji su od razuma, bez obzira posjedovali oružje ili ne posjedovali, da će prekinuti vatru i neće dejstvovati. Ja još jedan put pozivam, ja ne mogu, niti general Đurđevac, ni general Kukanjac, pa ni gospodin predsjednik svima narediti. Gospodine Pukovniče, još jednu vijest. Humane ljude da prvo shvate da trebamo mrtve i ranjene pokupiti po tim ulicama. To je... Tu zbog toga što nismo omogućili zračenje. Pucato je nesante, imamo sve zakone i propise. Gospodine molim. Da se uključim, Ganić. Ne možete se uključivati dok završim ja, sačekajte. Gospodine Pukovniče, izvještaj još jedan imate. Zaustavite vatru ozgo da mi možemo učiniti ovo što vi zahtijevate. I zaustavite iz tenkova vatru sa Butmira koji pucaju prema vama. Da bi spriječili da predsjednik napravimo da predsjednik može doći do predsjedništva. Sad se puca s Butmira i Stenkova. Butmira ne puca, to je vam Pukovniče. A eto vi učinite to da se ne puca. A ređeno je to, gospodin, general Đurđevac je na gospodine naredio da se prekine i to će prekinu sigurno. Ja ne kažem sekundu, vi znate koliko traje to dok se to stigne preko sredstava veze do ljudi, ali koliko mi se čini već je ta umuknula pucnjava. Pukovniče Gagović, mislim da ste vi sada na liniji sa gospodinom Ključem i mislim da je vaš prijedlog dogovor oko... Evo još jedan prijedlog, Pukovniče. Molim vas, zbog nepovjerenja koje vlada s vaše strane, dozvolite da međunarodne snage UNPROFOR pokupe sve ranjene i mrtve s obje strane. Slažem se, potpuno se. Evo molim vas, ostajemo kod prekida vatre. Ne pod prisilom nikakvom, evo molim vas, želim vas gospodin predsjednik. Alo, da. Stjepane, daj mi ključ onoga Ganića, molim. Evo. Slušam, Alija. Alo, Ganiću. Molim. Imaš puna ovlaštenja u moje ime da ne režiješ dok se ne nađem tamo u zgradi u predsjedništvu. U redu. Sve, tvoja naređenja su i moja naređenja. Prema tome, u redu. Naravno, mislim da je ovo što smo sad dogovorili razumna stvar. Molim vas, samo jednu stvar. Je li to u redu? Ja mislim da je to u redu, da neka se pokupe ranjenici, neka Kukanjac krene prema ovamo, ja ću krenuti prema tamo, negdje ćemo se naći i razmijeniti se, jel tako? Mislim da je to, ali evo trenutno je utihnula vatra. Molim vas, predsjedniče, molim vas. Slušajte me, molim vas. Čekajte, molim vas. Da. Bosna i Hercegovina ima jednog predsjednika predsjedništva, a bivša JNA ima mnogo generala. Ja predlažem da vi krenete u zgradu PTT inženjeringa i da i general Kukanjac da ide u zgradu PTT inženjeringa, gdje je smješten UNPROFOR.
Da. Tako ćemo to da izvedemo. Druga stvar, molim vas, slušajte me. Da. Mi ukazujemo humanitarnu pomoć ranjenim i lekarsku pomoć. Ovdje je doveden u predsjedništvu bio jedan ranjen vojnik i saniran je i odveden je u bolnicu. Molim vas, Nebojša Vukelić, evo sad mi javljaju, mi to činimo, prema tome sad ćemo da UNPROFOR pokupi ove ranjene i mrtve, to i onako inače radi, a vi da krenete upravo u PTT inženjering zgradu UNPROFOR, a da Kukanjac isto ide u zgradu UNPROFOR-a i onda od te zgrade svak u svom pravcu. Da. I druga stvar, da nešto kažem, kažem pukovniku i generalima kojima slušaju, molim vas, mi želimo da oni povuku svoje vojnike i svoje oficire, mi to sa zadovoljstvom prihvatamo i mi nećemo to sprečavati, to je logika, mi smo to odavno tražili, mi smo doneli takvu odluku i to je nešto što mi želimo, da oni napuste i mi ćemo to izvesti bez ikakvih problema. Prema tome uopšte se ne podiže temperatura, molim vas. I dajte sad, evo, međutim, sada krenemo na ovaj posao. Međutim, ja moram u ovom trenutku da insistiram da vi idete pravo u zgradu PTT inženjeringa i kad se tamo javite u zgradu PTT inženjeringa, general Kukanjac će doći u zgradu PTT inženjeringa. Da, čuješ, to je naravno prihvatio prijedlog, evo iznesi ga generalu Đurđevcu. Dajte mi generala Đurđevca. Alo, generale. Molim. Evo ovako ćemo da izvedemo. Molim vas, general Kukanjac će da dođe u zgradu UNPROFOR-a PTT inženjeringa i Alija Izetbegović će da dođe u zgradu UNPROFOR-a PTT inženjeringa. To neka mi naredi general Kukanjac. Jeste kod Nambijara, molim vas. I kad vi javite... Nemam vremena za duge razgovore. Pa dajte, ja vas čekam, poslušajte Kukanjca. Neka mi naredi, ja sam u direktnoj... Evo, ja molim Kukanjca da vam naredim da se javi. Ja sada radim po njegovim naređenjima. Mi ćemo Kukanjca da odvedemo... Da razvodnjavam situaciju. Molim vas. Molim? Pošto je UNPROFOR neutralno mjesto, molim vas. Da? Vi... Ne, mi smo se dogovorili u 3 tačke. Ne, dogovorili smo se u 3 tačke i ja od toga ne odustajem, to sam naređenje dobio. Pa dobro, ova 3. tačka, generale, to operativno se izvodi na ovaj način. Druga, 3. Molim. Napišem prvo 1, pa pišem 2, pa pišem 3. Nemam šta više da razgovaram. Ministarstvo unutrašnjih poslova, ovdje je Senat Pečanin. Pokušavali smo uporno da se uključimo, da vam saopštimo vijesti koje se dešavaju u toku vašeg kontakta. Naime, po naredbi gospodina Ganića i predsjedništva Republike, sve snage Ministarstva unutrašnjih poslova i teritorijalne odbrane su prekinule vatru. Međutim, u tom trenutku snage Srpske demokratske stranke sa već poznatih pozicija Lapišnice, Brusa, Vraca i Trebevića otvaraju pojačanu vatru. U ovom trenutku se puca na Carevu džamiju, Robnu kuću Zemu, na Narodnu banku, mnoge dijelove Staroga grada. Po ovog trenutka otvoreno pitamo Jugoslovensku narodnu armiju da li je trenutačni prekid vatre stvarni interes. Pozivamo ih da više ne kriju svoju vezu sa teroristima Srpske demokratske stranke koji se nalaze na Lapišnici, Brusu, Vracama i Trebeviću, jer je ključ i rješenje ovoga problema upravo u obustavi vatre sa ovih područja. Ne pucaju snage teritorijalne odbrane, ne pucaju snage Ministarstva unutrašnjih poslova, već isključivo Srpske demokratske stranke sa ovih područja. Molimo vojsku da u ovom trenutku, svima je jasno, ne kriju svoje veze sa ovim ljudima i neka im otvoreno narede da prekinu... Imamo vezu ponovo sa predsjednikom Izetbegovićem. Izgleda da nemamo tu vezu.
Šta je bilo? Ne daj divljak. Nemojte duži. Ja idem ovim kolima, pazite, na Skenderiji. Evo tu je general McKenzie, jer to je dogovorno pred njim, mi ne možemo Unprofor izigrati, to je dvije čovjek. Pazite nešto, neka bude jasno, ja idem do Skenderije, centar, pukovni govori. Pazite, ja idem do Skenderije, od Skenderije se razdvajamo. U razgovoru sam sa predsjednikom. Njemu je odobreno da se odvoji sa Skenderije i da ide u predsjedništvo. Ostali moraju proći iz kolone. Ostali moraju proći iz kolone jer se može desiti Vukovar, Sarajevu ili ono što se dešava sa Mostarom. Da li ste me razumeli? Prijem. Jovan, prođite kolonom i do prije može tako. Ovo smo ispregovarali, ovo. Sutra se nastavljaju sati pregovarali. Dragi, sve je dogovoreno. Dogovoreno je da predsjednik dođe u predsjedništvo, a da kolona ide u Lukavicu. Dogovoreno je da se sutra nastave pregovori. Unproforu. Predsjednik traži da se kolona propusti i ja sam zato da se propusti kolona. Prijem. A što to govori? Ispunili. Predsjednik partije niko neće Lukavicu. Ko to govori? Govori Divjak da se predsjednik dovede u predsjedništvo, a da se kolona pusti. Dogovor poštovali. Ponovi. Dogovor oni poštovali. Izradit će nas opet po ko zna koji put. Neka stari glas svira. Hoću sa vama sam tada. Makedoniji su pustili ništa uvrlo nije uracije. Ako nas ovdje izrade sutra i nećemo da na drugom mjesta izrade. Neka to ostavi sada, to ne rješava ovo pitanje. Napadnuti smo sa strane Žuči. Dati su ultimatumi na sve strane oko Sarajeva za predaju oružja. Ne predajemo oružje. Dobro ovo prenesti predsjedniku. Nikakvi razgovori sutra ne dolaze u obzir. Ko je Nakon ovoga razdarati grad. Mi imamo garanciju Unprofora. Tu su ljudi koji su dogovorili. To što dolazi sa strane može isto tako biti zaustavljeno i da ne dolazi. Biće zaustavljeni kao i sinoć. Predsjednik moli, general McKenzie ovdje i on je dogovorio to, on je u koloni. I onaj tako zove, stoji. Jo, reci nam, zašto to njima smeta da predsjednik dođe u predsjedništvo, da se ovdje kao ljudi dogovore,
da naredi da se otvara sa svih i svih sredstava po Sarajevu, da ne gubimo građane iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine, to je jedini razlog. A ovo je dogovoreno, ko to garantuje i UNPROFOR, garantuje i predsjednik, garantuje i Kukanjac. I ako se uradi ovo kako je navojeno, neka sredstava flota garantuje. Čuješ, reci. I ovo? Čuješ, oni mogu da pored toga ovo imamo dogovor. Nema garancije i da pustimo i da ne pustimo, isto se može desiti. Međutim, dogovor je da se sutra nastavi predsjednik ide s nama u predsjedništvo, je li jasno? Sve mi je jasno, ali neka gospodin Kukanjac naredi da se prestane sa koncentracijom trupa oko Sarajeva, da se tenkovi iznad vrata povuku, da se povuku tenkovi s Pala, da se demontira oprema oko Sarajeva i tako dalje i ovo. Dalje, i ovo. Slušam, ne znam ja ko govori. Ništa to ostali šetali ovo i svi ostali, ništa, tvoje naredbe su izvršne jedinice i tako će biti prevarećeno opet po ko zna koji puta. Ništa ne popušta, sve naše jedinice u polu borbilu pripravnost, oni su na našoj teritoriji, što mi na njihovoj. Ne možemo donijeti nikakvu odluku. Obzirom da znamo kakav je sam predsjednik do sada. Neophodno je da predsjednik dođe ovdje da se donese odluka i nakon toga ćemo postupati po odluci predsjednika. Čekaju ga u kabinetu članovi predsjednika. Ako nas napadnu, mi ćemo se braniti... Ja sam u redu i molim se jednu stvar. Molim se, ja odavde idem u predsjedniku i molim. Jedinica 15. motorizovane brigade je postrojena u vašu čast. Raportira komandant 15. motorizovane brigade Ladumbrija Menčić.
riječi, slutio sam pjesme. Mislio da grijeh je da se ne smije. Mislio sam nema ko da sluša. Ima kako nema, sluša moja duša. Mislio sam nema ko da sluša. Ima kako nema, čuje moja duša. Ne bi sjala ovako jako, ova moja lijepa Alija. Ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Ne bi sjala ovako jako, ova moja lijepa Alija. Ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije Alija. Da te nije Alija. Da te nije Alija. Rijekom tvojom klanjam se dobrotom i molitve ti od tihove sklada.